kwa huzuni kubwa. Huyu Chen wakati tulimaliza form 4 ilikuwa form 6, hatakuwa tumeenda university. Marehemu bwana yake alikuwa management, tukaenda mpaka kwa bishop, tukapewa msichana. We were at 20 years, tukawa Chen. Tulimpenda, ndio tulioa yeye. Kwa hivyo yale yametendeka ni ya huzuni, na vile bishop amesema wale walifanya hii wapatikane na walipe deni yote. Tunaachia Mungu atusaidie hii watu washikwe. Tutaongea na watu ya security. Security is not under county government, lakini tuko na marafiki na tutegemee maoni bishop walisema. Tungoje tuone miujiza hiyo, watu hata watajitolea wao peke yao. Kwa hivyo wakati tulioa Chen, hatungefikiria mwisho itakuwa namna hii, lakini bahati ni kwamba ameacha watoto ambao wote tunaomba wabarikiwe, waweze kuwa watu na wachukuu yao wote, familia yote barikiwe. Nani anakubali wabarikiwe? Asante sana. Sina mengi ya kusema, ni huzuni tu. Asante.